الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أول ميدمي بدل كل أرجون من راجع ميدوسفرو مي هنگامنا كنتتكا كولين أدي ووت لوموجي كنتتكا كوليكين أرجون من ووت لي بدانة تونوتا نونتا نوتا ديموكراتيك ميفادا سيستم جتريكا ووت لون إيشيروكا بانه أمالكا بدينو بيروجي هنگا دانة كما كواتي كما ميدو دكيم دا واهكتا بترين algon men na ade mi september mahuge tevis on duhan dam wa goton algon men teren bay akhon ade Sheikh Ahmad Musa Jibril ke as mikama gule goton sual ko fatwa hoda fe babe ade Sheikh fatwa de ba fe babe besalatika mi iga baverin wevene kama wotun levene kama henkamon mi fatwaya gule goton ade shar'i nazarakum dini nazarakum ade alwa duma algono mi waguto mi baddal kolde komekas furtama kamaka fashaguno gatuma goton algono banko den benu wani Allah subhanahu wa ta'ala girtu qur'anuga wahi kuraba angawa fami wani fassalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun තියබෑමි හොන් ඉල්මුග අහලුවරින් ගාතුක අහලොන් ෆිල්වාෂ තියබෑම නීගිකම ගවාන මෙහෙම මියති බොඩු මස්සලේ ගල්ගොන මෙන්න කුරිමති වෙෆ මිකම ගමල් කුරාන කිහින තොහෙම ඉල්මුග අහලුවරින් අල්ගොන මෙන් රුචුවවන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගව අමරු කුරබාෆ යනි අදයි ශරොයි ඉල්මු දීනුග ඉල්මු උගෙන වඩාගෙන් ඒ mi kankamuge haqiqe enge mismi hon gatuka hawlon filon egoto an-nisa suratu Allah subhanahu wa ta'ala wa hikuraba fe bave وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أدي إمامهم قات أمانكم جبسكم نوة بيروركم جبسكم أكم أنا ما إمامهم كم بودكم كهذا لا فترة عليه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم فإمامهم كم رد كرنا مكيها رانغلو بيسجى رسولايا ادي همهم ميمه تريغا تيبي علم ورنا اولو الامر اي مهنا بهيغتن وحي ربني لعلمه الذين يستنبطونه منهم ابا مهنا كي اي كانكمගේ حقيقه دينگه نيگه استنباط کو එකමගේ اي حكم تبيان کو دين انگه ميستكونه يفضل وحي ربني ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا Allah subhanahu wa ta'ala ge fadwan taberikanti ama ade ilahu ge rahmeti abame hunga macca nuwa nama te abame hunge tere madu bayaku nuni gina bayaku waram madu bayaku nuni gina bayaku shaytanaya tabaga gen dahutte ehmima mifada kamen atujikam ga wanama algun men amal kuram vi goy algun men na miyati qur'ana sunnatu ga ali ga hem algundo miyatuge mi وقت کو تیرےگا آگون بدالانی الشيخ أحمد موسى جبريل دبافا فتوى يا مدو شرعي نظركم علمي ديني نظركم هذا الوادما كم يكس مي كموغا دينغن جه فاحكون بين وار مهم نقطه آگون دبي اي حقيقتوغا بس آگون دغينگه مي كيها بودو كميكن آگون من هوا نفسكن نو مي واهك ميدكن قرآن سنتوغا عليگا adi hame heme ilm erin ham bodeti ummatuge ilm erin dakafa wahakata ag ei qur'ana sunnat kali ega adi ege macca binako waqi halata binako e kankamuge hukum ebe e fulun e bayan kurwa fa basful targona mi nagol kodeni evve sadika algun men amilleya algun men amilla wahakata ke dakani non ehmima algundo embe furtama kamaka ves algun amilla nafsa shati em halobeti akhuna akhtunna ves hama نصيحة تربية وسيجة كوراني إخلاص تربية تدوري باشي حق هودمغا مسك كورا بيكا باشي الله سبحانه وتعالى أجي حضرتهم إيه حقا إدي دعاكو دنواشي
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه على من حق قتك دكوا أي حق التباب مجد توفيق دي بوان دي أدي باطل قتك دكوا أي باطل درهد مجد توفيق من بركة دي باشن كم يكس ديونا كما كارغون فاكلن بينم وني الله سبحانه وتعالى ගේ දීනුගේ කමක බෙහි ගොතුන් වාහක දෙක්කුමකි වර බොඩු කමෙ වර වෙස් බොඩු කමෙ අලුගොඬ මියද බුනා එච්චක මෙදු ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಗೊಳ ಮೆಂತೆರೆ ಕೊಂಬೆ ಮೀಹಕು ದೀನಾ ಬೆಹೆಗೊತೆ ಬುನಾ ಎಚ್ಚಕ ಎ ಬುನಾ ಪಹಕ ಮೆದು ಇನ ಕಿಯಾಮದ್ದು ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಹದರತುಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಾಂಜೆಹೆನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ದೀನುಗೆ ಕಂಕಂ ನೇಂಗಿ ತಿಬೆ ಎ ವಾಹಕ දෙකමಗಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡತಿ ಫಾಫತಗು ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆ ಎಗೊತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹೀಕು ರಬ್ಬನಿ ಕುಲ್ ಇನ್ನಮಾ ಹರ್ರಮ ರಬ್ಬಿ ಅಲ್ ಫವಾಹಿಶ ಮಾ ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ಕಲೆಫಾನ್ ವಿದಾಲ್ ವಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರು ತಿಮನ್ ಕಲೆಫಾನುಗೆ ವೆರಿ ರಬ್ಬು ಹರಾಮ್ ಕುರಬ್ ಆಫಾವಾ ಕಂ ಕಶವರೆ ಎ ಫಾಹಿಶ್ ಕಂತತ್ತಕ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಫಾಳು ಓಯ್ ಎ ಫಾ ಕಂಕಮ ಸಿಡ್ರು ಎ ಫಾವಾ ಕಂಕಮ ಅದಿ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಹಗ್ಗಕ ನುಲ ಅನಿಯಾ ವೆರುಮಾ ಫಾಫತಕಂ ಅರಾಗತುಮಾ ಅದಿ ಎಫಹಮ್ ಯಹಿಕುರನಿ ವ ಅನ್ ತುಶ್ರಿಕು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಾ ಲಂ ಯುನಜ್ಜಿಲ್ ಬಿಹಿ ಸುಲ್ತಾನ ಏಕಮುಗೆ ಬಾರು ತಿಯಬಾಮಿನ ದೆವ್ವಾ ಫಾನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಫಿಯ ಬಹಿಂ ಫರಾತಕ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ಶಿರುಕು ಕುರುಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಶಿರುಕು ಕುರುಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಫಿಯ ಬಹಿಂ ಫರಾತಕ ಅಳುಕುಂ ಕುರುಮ ವ ಅನ್ ತಕೂಲು ಅಲಲ್ಲಾಹಿ ಮಾ ಲಾ ತಅಲಮೂನ್ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ನನ್ನೀಗಿ ತಿಬೆ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮೆ ಅದಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ವಹಿಕುರನಿ ವಮನ್ ಅದ್ಲಮು ಮಿಮ್ಮನ್ ಇಫ್ತರಾ ಅಲಾ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಕದಿಬನ್ ವಹುವ ಯುದ್ಆ ಇಲಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಮಿಹಕವರಿ ಅನಿಯಾವೆರಿಕ ನುಬಾಕ ಬೊಡೋಗೆಂ ವಾ ಮಿಹಕಿ ಫಹಿ ಕೊಬಾಹಿಜೆ ದೇನ ದೀನೆ ಗೋವಾದ ಮಿಹೆ ಗೊತುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಗೋವಾದ ಮಿಹೆ ಗೊತುಗ ಹುರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ದೊಗು ಹದ ಮಿಹಕವರೆ ಎಹಮೀಮ ಅಳ್ಗೊಂಡೆಂಗೆ ಅಳ್ಗೊಂಡೋ ಮಿಯದು ಬುನಾ ಎಚ್ಚಕೊಂ ದಕ್ಕಾ ವಾಹಕಿಯಕೊಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಹದರತ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಾನ್ ಜೆಹೆನಕಂ ಅದಿ ದುವಹಿಂ ಎಬಾದೇಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಅರ್ಶಿಗೆ ಹಿಯಾ ವಹಿಕಂ ಫಿಯವಾ ಎಹೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಿಯಾ ವಹಿಕಂ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕಮಾವಾಂಕಂ ನುಲಿಬೇನೆ ದುವಹಿ ಗೆಹೆಮಿಮ ಏಕಂ ಎಂಗೆ ಹುರೆ ಕುರ್ಆನ ಸುನ್ನತುಗೆ ಅಲಿಗೆ ಆದಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಬೊಡತಿ ಇಲ್ಮೆನ್ ದಕ್ಕಾ ಫಾ ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ಅಲಿಗೆ ಅಲ್ಗುಣ ಮಿ ದಕ್ಕಾ ವಾಹಕೈ ಅತಕ್ಕೆ ಮಿಗೆನೆಸ್ತನಿ ಅದಿ ಅಲ್ಗುಣ ಅಮಿಲ್ಲ ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ನೋ ei ummatuge bodeti ilmerin mujtahid ilmerin e dakwafa wahakada fahuge ilmerin nadi kiyege eves kurige ilmeringe fatwata egotun algun men mi masale badadaira furtan kama algun men jahilama ato ade Sheikh Ahmad Musa Jibril mi ei fatwa nota devaf mi aniki hine kon kamaka kuligen ta ade mi 23 September 2000 තේවිහුග මියති ශේඛ සුවාලෙ ෆොනුවාෆා රාජ්‍යෙන් කොම්මෙස් බේෆොලකු කොම්මෙස් ආඛකු ඒ ෆොනුයි සුවාලු මියති ෆෙන්නන් සුවාලුග අල්ගුණ මිහරු හම මේ ස්ක්‍රීන් ග මි දක්කා දනි ඒ සුවාලුග ඔයි ඉබාරා නුවත වාහකත තිය බේෆොන්නන් අල්ගුණ හම ඛුලාසාකෝ ගෙනස්තේන ආදේ මීගේ බයාම් වෙෆා මියති ඒ සලාම ෆහු شيخ هي دعاء كرم فهو امي راجيگا ریاست انتخابوگه ووٹلون kuriya dakama adi rajye ega rangalno titubar kure sheikhunge terem ves hakku basmuna sheikhun terem ves bai sheikhun mi halatuge ikrahuge halatan annati e votula levene kaman ebabune adi waram ado ege tere madu sheikhun take mi ya ebbes hadaga karnu ene kama mi fada system democratic system ge terega votuluma ki kufru kama bunamun ebadeye ehen kamun den sheikha mi hushani mi masala dirasa ko badafa rajye ge halata kan kan badafa mi kama medo sheikh ge bahe vidaluma ehen mi kamuga waragina akhonna ukhton hadane gote nengi febetibbe ei bay sheikhum ves rajye ge sheikhum ves mi dakka wahakatak sababon egotun den efa mi bayan kurani mi rajye ge election miyati 3 September ge SF farata mihra candidate ki ei secure fikuroge visnumuge e govada bayke adi emihga fahatuga tibi India sarukare nuata India adi ane falika mihra candidate ki ei gina modern sheikhun support kura candidate
adi ena China ge nuta Chinese influence emihunge boda ebeke ei ehin kamun mikamuga harmen almen rajyege mi aduwa mi hunna nasehatek devashe rajyege waragina akhuna ukhton sheikhke nasehen aduwa ya folokon an hade ade efo dem mioti de link tin link e fonwa fa rajyege mi e kankan kuda gotaka e bayan ko dinu matta Al Jazeera ge link e mioti link ka link ka bayan ko fa mioti ai rajyege mi riyasi intikhaboga खासा गोतिक का फुर्तम बुरुगे कामयाब लिमन डॉक्टर मोइज ए चाइना बेकुरा बेके गोत ए सीqa note ibaratun lifa wa khabare adefo den rajyega india ge nufuza mikan kam bes baraka huri de khabare ge miyati link mitanuga hissa kureifa den adi ege tura hama sheikh hama ehen meile miyati ege miyati vote luma behe gotun timanna waragina wahaka dakke fawane ki behe waki rajyega tafatuwan ve ei democratic system taki huriya system taki kufurge system take ehemima koba mikamuge ikorahe majbure gonnane to no on to levene to komekas mi e sheikha kurewona suwalu ehma suwaluge jawabuga den sheikhu miyati devwafa ade sheikh devwafa fatwa miyati masalaga den ega mimani bayan wefa mi fatwaga bayan wefa sheikh bayan kuraba famiyati amikamuga sheikh dekilla bagote goton democratic system taka mi tawquti system take kama Allah fiya wahim farat taka qanun tan hada hukum tahidumge barode system kama hem mi ge tereka maslahate darura nonane kam bayan kurani efo den sheikh mi bayan kurabani maslahat mi nuwata kudagelluma mi bodugelluma mi kankan iskuramuga tawhid compromise kuran nuwata ege macca ehen evves ka shiruhu ge amale nukureveni kaman eya guligen elmerin bayan kurwa fa basfulta sheikh mita nagul kurwa mani e haram kan tatta debeka behigende ege terega e ضروري حالتك نون قتك فتكم نكرين حرام كان كما ade kiyen heje daruri halatu kes nukurvene kankan wakaman e shiruku kamar sheikh mi bayan kurabani efode vidalwani bodo maslahate hasil kurumattaka kihinen heje ege bodo mafsada ekom ka raga aneveni koba heje maslahata ki shiruku ko rumun tawhid nafi ikofa nafi kurave gota eme nuba koshe qaida amal kurani أخف الضررين دي نوبا ترين كودا نوبا نوتا كودا مفسدا اختيار كرموجة نوبا قطك شيء عمل كرواني أهم شيخ فتواجا واهجتا بيان كفادي ابن تيمية أجا فتوى نوباكو معنا كورا كما شيخ بيان كفامي مني mi halatuga ikurahu nonnani kam mi daruratuga halatuga mi nuwannani kam sheikh manefani den efo sheikh ma mi tawquta kafarun wahaka ya qur'an anuge kai bayan fa kama emme bodo fitne ki nota shiruka ki emme bodo faafa kama wal fitnatu akbar min al qatl kuruma bures shiruku mita fitna gamane ki faafa bodo egen wa kama bayan fa kama ehem wima ek kufur kama shiruk kama ehem wima fade ves kame kurmati kam gavies ves maruwedi ma heovegen wa kamuga fada bayaka tawquta kan wata hen anna veriya tawquta ka bane kama fada mihaka taidu quran wata votu lumabre Allah ge shariata hukum nukura mihaka efo den
شيخ بيان كوربا يعني شيخ بابي طالب وكا مسلمون حجر ويتين أهرو تبين جهنم كمان يبس مكة مشركون يعني أتك ميهن ديلا نودا ميهن كتوك ثابت تبين ما أدي يفه مسلمون هابوشكاريا هجرة كوربي كمان يبس ما دينوك توحيد ماتيك دبتيم ما أتك أدي هابوشكاريا ديا ما نجاشي كواهك ميتامينني إمي عندهم فل بحتة تيوار مهمو نقطة مي قالون مدينة كتوما دين إيه أكيد شيخ أم فهم مهار كوريجا مدي فتوى جميعتي ضروري حالتك نوتا أما جنرالكو إفدا إفس مي مطلق حكومة إن هم شيخ من بيتي بيان كربافا إيه إفس مثلا إن فتوى هم شيخ دكاف مهر واحد كتكوكا يالون من سام بيان كده واحد يكالون من هن دبه نوام دين إيه أكيد ميتي إكراهه حالتك كفر عمل كوريدانك الإكراه الملجئ إيجا كوريدانك ما شيخ بيان كوراني كم مهين إني مجبور كوكين ميكموجي بلا أصلك نوت أصولك إفدا كميجا ووت لا كم وانو يشيروك إهميما ووت لا مجبور كو بدي جسا إني تريتن كو نوت بيرو دكا إنزار وديك إفدا حالتك ووت لين إفدا كم نتيجة ووت نو دبنة مي حسابون نتي شيخ فتوى نيمفا كم يكس مي فتواගේ මච්චන් අඟොඩ අලියල්වාදන් බදාදන් බේනුමනි ෂේඛ් මිදෙවා ෆේ ෆතවා ඛුලාසක් අඟොඩ මේ බයන් කොල්ල දෙනි ඒක හිමනේ ವಾಹಕತಗ ಮಿಹ ಶರಯಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಫತ ಕಮಿಗ್ಗ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ವಾಹಕದ ಕ್ಯಾರು ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ಎಂಗನ್ ಜೆಹೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಂತತ್ತಗ್ ಅಳಗೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾದನ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಗೊತ್ತು ಫುರುತಮ್ ಕಮಕ ಅಳಗೊಂಡ ಬದಾದನ್ ಬೇನು ವನಿ ಈ ಶರಯಿ ಕಾಯಿದಾ ಮಿ ಕುರ್ಆನ್ ಸುನ್ನತ್ ಕಲಿ ಗೆಲ್ಮೆರಿನ್ ಬಯಾನ್ ಕುರ್ವಾ ಫಾನಿ ಅಲ್ ಹುಕ್ಮ್ ಅಲ ಶೈ ಫರ್ಉನ್ ಅನ್ ತಸವ್ವುರಿಹಿ ಕಾಮಕ ಕುರವೆ ಹುಕುಮೆ ಎ ಗುಳಿಫಾ ವನಿ එකම මච්චක් ඒ ಕುರವೆ තසවුරක මච්චෂේ ඒක මානේ කි එමීහක එකම ගුලේ ගොතුන් ඒ කමුගේ හකීගත බෙහි ගොතුන් එංගිෆා ඔය ගෙච්චික මච්චෂේ බිනා කොෂේ එනේ ෆතුවා දෙවෙනි නොත හුකුමේ කණ්ඩේලේනි එහෙම එනෙන් එංගේ එංගුමෙක් මච්චක් ඒ ಕುರವೆ තසවුරක මච්චක් ඒ හුද්දවානේ කමෙත්තෝ හුද්ද නුවානේ කමෙත්තෝ දේනි එහෙම එකන් එංගුමට්ටක ඒ ශරුයි කායිදායි එහෙම මේ එකන් حالතු එහෙම කියන්නේ ෆික්හුල් වාකි එහෙම ෆික්හුල් වාකි එංගෙන් එබජෙහෙ ඒ ෆතුවා දෙ මීහක එතනෙක්ගේ ඔයි මේ කුර්ආන සුන්න අද ඉජ්මාඋ ඉල්මරින් හම නකුල් කුරබාෆා මිවනි මිකංකං එංගුන් ඒ ලාසිම් කුරකම එක්කම මීසකුන්ගේ حالත එතනුගේ حالත زمانہ ඒ හුරිහා කමෙන් ෆතුවා දෙරු එංගෙන් එබජෙහෙ ඒ තම්ෆීස් කුරායරු ಫುರಿಹಮ ಹುಕುಮೆಂ ಎಗೊತ್ತ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಏಕಂ ಆಗೊಮೆನ್ನ ವರ ರಂಗಳ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಾಫ್ ಮೆನಿ ಶೇಖುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಶಹೂರ್ ಇದ್ದರಿವರು ಶೇಖುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಬ್ನ್ ಕಯ್ಯಿಮ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಕಲೆಗ್ ಫಾನೋ ಅಲ್ ಇಅಲಾಮುಲ್ ಮುವಕ್ಕಿಇನ್ ನೆ ಕಿಯನು ಫತುಗ ಏಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫ್ ಮೆನಿ ಏಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫ್ ಮೆನಿ ಎಗೊತ್ತುಂ ದೇಕಮೆ ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕುರವನಿ ಎಗೊತ್ತ ಎ ಹುಕುಮೆ ಕುರಾಕಂ ಗವಾನಮ ಇಂಗೆನ್ ಎಹೆ ei mufti ekam go yes fatwa de mi kam ges nuata hakima kam go yes ves fatwa de iro de kam engen jehene kam egetene ekam ki e waqi halatu war rangala engen jehene ye ade e halata istinbat ko ekam ge haqiqatu ge machak hukume nere e bayan koran engen jehene qur'an sunat gale ega ekam efennan hore kantata alamat ge machak bina ko eri ay ko devana kam ki adi ekamuge hukum aslu e hukum qur'ana sunnatun e kamuge macca e hukum engen jehene mihaka eme e dekantan engi gene e mihaka e hukum kureveni ekankan engi gene enve ibn qayyim rahimahullah hama ilamul muwaqqin ga bayan kurwa mani فصل في تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغيير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد ಬಾಬೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕುರಬ್ಬನಿ ಫತುವಾತ ಬದಲು ವೆಯೆ ಅದಿ ಇಖ್ತಿಲಾಫ್ ಎನ್ನುವತ ತಫಾತು ವೆಯೆ ತನೆಗೆ ಜಮಾನ್ ತಫಾತು ನುವತ ತನೆಗೆ ಬದಲು ನುವತ ಹಾಲತು ಬದಲು ನುವತ ನಿಯತ್ ಬದಲು ಸದಿಕಿಯೆ ಎಮಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹುರಿ ಆದತಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಬದಲುಗೆ ಸಬಬು ಮಿ ಅಹ್ಲುಸುನ್ನ ಜಮಾತಕ ಅಕೀದಾ ಹುಕುಮೆಂ ಬದಲು ವೆದಾನೆ ಮೀಬೊನಿ ಬಾವರು ಸಬಬ್ತ ಏಗೆ ಹುರೆಗೆಂ ಇಕಂಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಎಂಗಿ ದನ್ನಂ ಎಬಜೆ ಅದಿ ಹಮ ಮಿಯಾ ಎಕೀಗ ದೇನಗನ್ನ ಜೆಹೆ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಇಲ್ಮಿ
masalta denegan neiru mutlaq hukumtaka muayyan hukumta ta'yin komyen eni kamaka no hukumta mutlaq hukumen hukum adi eti waki khas halataka nota bayaka tanfiz kura iru ekihineto hukum tanfiz kurani adi tafatu wani kihineto kuriga bayan kuri kota miga terega hama amu fatwata nota khasa fatwata amu halata khasa halata amu hukumta khasa hukumta gebahuri mi kankan fatwa nere denegan nebeje adi ebe ta'silul ilmiya tanzilul ilmi ege mache ilmi bayan kura ba ta'silaki qur'ana sunnatu ge aliga ekamegge aslu hukuman emuri ena hodon emburi da dion adi tanzilaki hukum waqi'a huri hakme bala fa tanfiz kura kuran ehmi misal kalguna bala ma wakkan kura mi hagge hukumaki akkenu ege ves ikhtilaf en ege nen olumen ekamaku wakkan kura mihige macchag akkanan hama kura komme mihu gene sakkanda kan nojehe wakkan kura ene wakkan muga ei sharutu tafur hame nafita fila gosfa kamekam gawana mak kendene adi ayves akkandan onna gota sharuga akkandan onna gota atuge kuda hulon kendon ehmima haram echik kamuga nuwan vegenen ena wagane ge echki adi echki enage milkiyat ko hemene echkum ges vegen nuwan ni sobe samawanje efe echkum ga wanje hene rakateri taniko echkum ga wanje hene enage hissage ga wanaga bappage misal ko modele kum ges no tene ehm heka viafare kuraro de mihunge viafaren ena wagana ga eche mihingos mik adi nafiwa kan kam mihko bir dakka gen ton wata ene nidi fure to mikala buddhi filago sohure to mikala kan kam ves bala ve hukume tanfiz kureveni ve mikene tanzile hukume waki khas halat kan wata tanaka fit kurun එහෙම මේ කංකන් රංගල එංගිගෙන් ෆතුවායි රංගල වානි මීහක වද ඉල්මි ගොතුන් මොළු වෙෆා එමීහෙගේ ෆතුවාගේ ආම හුකුම් බයන් කරොන් රංගල ඒගේ වෙස් කොහෙන් නොති හිඟා දාන එකම කේති ෆිට් කුරු නොත حالتක එතනක රියා නොකොත් තන්සීල් කුරුන් ඒති ගොස් වේදානේ enege ilmi ta'sil rangal wedana ekamege tanzil gos wedana mi shar'i gotun algon negen je hekan ege bay misal talgon hama kuru gotaka bankol de to balana misalaka algon men balama mi fada ehemve ilmeren nangalo bayan kurwa mi wani mi fada kankamuga fatwata badal waru ege misalake gotuka bayan kurwa fane zakat misalaka balama zakat fitru zakat ge wajib chege beshakkene ka taketin nirma rasul sallallahu alaihi wasallam kurwa fane dege terege se bahuri godana kadura mi fade chive ge bawette bes bayan kurwa fa am usulaki farad rasul allah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min ta'am mi adi enon ehem bay khachi nam vesi kuru kure fe bohri khate ketin ehem mi melmere vidalo wani zakatul fitr abad ves wajiban ekamko ilmeren ege macca binako fatwa taner mihri miharo kaduru echi ei amu magandu kottu gotuga beenun kuna echi no mewa gotuga mi beenun kuna desert ke aguna mi kiyani ei miru anga miru kollan kala echege gotuga එහෙම වීරු එෆද حالتක මාගඬු කොත්තක බයිග තෙරේ නුවඤ්ඤාමොන් ඒතින් එෆද حالتක zakaate නුනෙරේනේ යේ නොත මිස්තකුනේ මේ බේනු ජෙ ෆහුරි ඉච්චකුනේ නෙරේනේ එහෙම මි ෆත්වාත mi badalu wege mianna got ki elmeren ege misal tagu terege bayan kuradi minum ves bar misal tage bohre di انما سيهودي هاتي ذكر كرم جمع محل النومي اي ورد جينا علمي مسألة مي كان فهم ويجي كان حقيقة كم مسألة فهم معنى أقول اي فتوى قال يلوان كرم كان كم بيان كرا ده سبب كي مي के कॉमर्स में मरे के फाहुमे तियबे फोन हमा हिस्सा कल दिन मटका है मी उसूल अलगुन में देने गन जे है शरई कायदा मी मन अलिम हुज्जतुन अला मन लम यअलम enge miha wani nenge miha ge macca hujjate kamuge enge miha wani ei nenge miha ge macca hujjate kamuga emima ilmi gotun kamegge hukum megunas ves etanege halata kanka rangal nengi ehen de fatwa edi kitambe molu ilmere kamuga vies ves
ege mecca algun men amal kurun lazim en nuane adi evure ilmi gotun dag mihekum gavies bayakum yes bayan kurei bas halata ekan kamariya ko nerefe jekum gawana ma ege mecca amal kurun mioti ege misal taka algun men badalama Aisha radhiyallahu anha Aisha radhiyallahu anha ekamana inkar kurava wara boda rasul sallallahu alaihi wasallam qada hajata kudakama qada hajata wada gannawar kolla hunnawagen qada hajata wada gannawkama buna mihikam gawanama ekamana vidalwa hadis vidalwa ni fala tusaddiqu efada mihike bas qabul nukurashe efada mihike buhutanu doge hadani Aisha radhiyallahu anha ki Rasul sallallahu alaihi wasallam emme aris sekale fan lob wada gannawa ade ki sahabi bekadun terem ves emme ilm veri ek gamana ekamana ek inkar kurave ekamana ek feni wada gan fanetima ekama ko Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu nagul kurwa fa riwa kurwa fa hadis bas fulega mimani ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subatati qaumin فبال قائمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رسول صلى الله عليه وسلم مدينة کے أهل ورين كوني وكا أولي سرحدك كوني غوندا كا حساب ميستكون أولي سرحد دورو تنك وداعن إتنوكا إكليك فانو كل هنا واعن قضاء حاجة كودكم قضاء حاجة وداعن نبيه එහෙම වීම ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා ඉබෙන්කාර කරවාදී ekamana buhtanukum vidalwa negot ko ekadefano kanta kurevikama vidalwa mihaka behe got ehen names ekamana enge manzaru feni wada gen fa netima ekamana aya ekale fano ge koluga amal kurabba go enge wada gen fa gotuga met ekamana wahga dakwa fe wani ay ehen names kale fan kolla hunnawa gen kudakam qadha hajata wada gen nevikama ehen so hadis to kamhiri bayan be fehma adi aisha radhiyallahu anha kitame ga bekam dekam gavino mes engunu ಬೇಕದಕ್ಕೆ ಮೀಹಕ ನುದನ್ನ ಮೀಹಿಗೆ ಮಚ್ಚ එකම මච්ච හොජ්ජතේ එහෙම වීම මී එක්කන්ත දෙවනකම කලගුණ බදාදම හම මි මසලා කුලිගෙන් පුරසාරකනොත ජෝකු ජහ උසෝදම් වෙස් පෙ මිස් මි හොච්චේ වුණ අලගුණ මෙන් එල්මි ෆෙවර නොහුන්නානක මලගුණ එප්පස් අලගුණ කි උම්මතුගේ මුත්තහිද බොඩ තෙල්මරින් නෙන්නෝ එහෙන්න මේ ශරයි ගොතුන් එගේ ෆෙගෙච් එල්මරින්ගේ බස් ෆුල් තකැකි කලගුණ මේ බයන් කොද්දේ නි එගොතුන් අලගුණ මෙන් නබර මා බොඩති සහාබීන් නබ්බන්දාදම උමර් රදියල්ලාහු අන්හු එකලෙක් ෆානුගේ ගේ කොලගේ දුහ අබු මූසල් අෂරි රදියල්ලාහු අන්හු වඩාගන්නවනි අදි තීම් ෆහරු sadan go ada wafa jawab nudevonima wada nugati memberi wadaganawni umar radhiyallahu anhu ge kolon tayyar wadagan nikume wadagan neviru abu musa al-ashari radhiyallahu anhu memberi wadaganawni hingejje den gos ekale fan abu musa udwafa vidalwani kiveto marunu kuraba diyei abu musa al-ashari radhiyallahu anhu vidalni timanna adus ime rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabati idha stadana ahadukum salatan falam yu'dhan lahu falyarji' tebam tere mihe ko ge ka gos sadan goa idunen etin fahru goaf kam gawana ma jawab nuli bijnama emburi dashe umar radhiyallahu anhu vidalwani timanna tikan itura yagin kurapane umar radhiyallahu anhu ingi wandage fenne mi emme devana khalifa muslimunge e khalifa nange wasul ingi wandage fenneti ekan itura yagin kurapam benovi den abu musa al-ashari vidalwani abu sa'id al-khudri ei wara tuppulu adi bekade tedu wadagen bayan koddash washe den abu sa'id al-khudri vidalwani timanna es adwe semi rasul sallallahu alaihi wasallam hem vidalwiti e vesalika mi hadisa ki umar radhiyallahu anhu kalefan sahabin tuhmat kurba note bekadon basfuta qabul nukurum gotun ennon ehna me sekalefan vidalwani timan kalefano yakin ko eti kashwar kuram nanshe beenu wani mistakun faharega as ekalefano ge macca dogo basta fatura hada ekalefano vidal nuwa basfuta ehem bonefanati ekamuge maccashe timan kalefano gote me amal kur behem wima mi bonet sahabi mifada eta masaltaken ebahore mifada eta kamen algon menna fennan ebahore hema islam deenuge ilmu geni daskuram vi algon men mi deenuge ilmu genen magon algon men hama ekan internet on nota algon men fatwa en adwa hadafa amiga hukum jaha heduma ki warabbodu gohe fatwa ta khas ko deenuge hukum naga ecche kamuga hadafe fatwa ta kurige bayan kuri gotta zamana shahadata waguta mikan kama ki badaluwane එහෙම වීම ෆත්වාග حالتක එකමක රියා කොදි ෆොන්න ෆත්වාගේ හෙන්තනකන් ඇති ෆිට්නු වෙදාන එහෙම දීනුගේ උසූල් තංගෙන දස් කොෆා දෙන්
ege macca mi kankamuge macca fatwa nereveni mi fiqhul waqi'un ote e kankamuge macca riayekko egotun agondo hama mitanuga me dem baladan beenumani koriga bayan kori gotta الشيخ أحمد موسى جبريل دفاع فتوى بلا داير فرتم كمك أرونا بلا نما مي شيخ مي هوشي اللي في السؤال أرونا كوريك سيتي هما دكا دافين مهارو أدو مي دكا داني شيخ هوشي إنه سؤال وجاي نك راجع حالة فرتم كمك شيخ مي راجع حالة إنجني كيها وركتو إن بدن بجه يقينهم بس مي راجع ميتانو قبله بودو فاتي مي sharoy ilmungeni adi mi halate chenge mihuna war boda sheikha mikan engi e wadagen fe nonnane adi sheikha kurewuna suwalu ves mieti war kuru gotaka india ge nufuze influence onna mi eke ane aneka kaki china ge nufuz onna mi heke mi war boda khiyanate haqiqatuga suwale kuranyama tetueri amanate rwan jehne kamikke rangalu mawdumat forukot den jehne ei suwal kurave gotuga macca jawabu annani ehwima kankan sidrunu ko banhana ko tafsir ko kiya difa kiya dem weste hene suwal qurami has adi jawabu de mi has jawa ikada khasa kankam ga fatwa de iro fatwa din un enega macca lazim kura kame ekanka rangala hoda bedum emihe kuriga bayan kuri fanda emihe engi fahunna minbarike macchat kure fana tasawwurike macca emihe ko fatwa no ta hukumik kandalani ehma sheikh ule tanuga vis ekan hinga gota de visni fonna gota amal kura gota echi sabbalafa tafsil kon no de vidya sheikh ge fatwa annani ves kombe sheikh kam ge ves adiki efada kankam gombatu ge ilmerin fatwa de ber sual kurun meta ge ilmer nalgon men vesama madina galgon men ulem kiyavan ulon dos forves ajje kankama be gotun fatwa odan bodeti tanuga am emme bodeti ilmerin gata diyama ebe fulon vidaluni timanna menna kanenge rajyege halate em rajyege tibi sharo ilmungani wadan tibi be fulna sual kuram washe am hukum den bayan ko divani mihenne kan onnani ehem wima mi suwada badashkum gawana se bohuri war bodu unikam dag rajyege mi halatu ne bayan ko fakhasako rajya sekula ko almani dawlataka hedumatta la diniyatu feturumatta mi kurumun da masekketta islami shariatuge kamaka fahu kamen nattada mungos ladiniyatuge binga almaniyatuge binga mitanu galamun gos enu me shar'i nizam siyasi nizam iktisadi nizam ta'limi nizam muli mujtama secular kuram mi kuram ma sekketta mit adi mi war rangala bayan kodden jehe miti engigen non gotaka mikamuga rangalu hukume bayan goshen nuden adi hame yakiga mitanuge mi kandele fe democracy nizam mi kihine kandele fe nizami to sei muhim masale hagigatuka kuri galgun bayan kuri gota sheikh visnu hunnani hama america ge ves e gota she mitang ves democratic system yoti hama hukum takache kanda ekamako mitanuga kandele fe nizam amal kurum gadi gotan amal nukuru unas ves mitanuga mi america ge system beenum kame beenum gotaka kurave gotaka no gaanu asasiga bayan ve kandele famiyote mi nizam ehem wima etanuga ekan ankama kurimatla majli etanuga gaanun tan hadam yesmat verikam kanna mihekam vies ves kankan kuran jehe gota echisse tafaat take ge war bodete ebahuri adi koba mihar ves mitanuga kankan gos ko daakam ga vinames etantana war bodete tafaat take ebahuri mege macca binave hukum tafaat wan adi hama ya ekiga mi rajyege macca indian mi nufuz forum da nufuz mitan aloit kon ote mi hunge maruge dasha gengos mi hunge is wearing tv taka interview taka dekka furi wahakatan eheri mi hunge tanakan nispekko mi hunge nufuz mitana forwa war algon men nan olife enne mitanan mi hunge sifan ang enes bada rangalo military hatiyara ekiga nukam ga vinames mi hunge dani mitanuga agada kuramu ekam algon inkar nukureven ehwima mi kankan rangala tafsil ko bayan ko tifa nongotaka mitanuge halata ekiga fatwa nunereven ema sheikh ke fatwa badala afkam ga wanama sheikh jumla ko eti hame rajyege behegotun suwal kuri esves am usulun hama ekam ga sheikh dakka wahakata sheikh ke email lum veseti ekan engen
sheikh reply gotuga fono email on veseti ekan engen an e jawab deva fiyati hinkan adi ei anuno me bona a musulun ta general fatwa terega hama himene gota den badala fkam gawanama e fatwa ga atakuga mihiri hama gos fatwa nime hisabu noni yamu a musul ilmeren bayan kurava ganta ei no mi ضرورات terega shiruku gamalen nukurvene ko majburu vias ves hama ekani sheikh ves den emme fahu peregunaf gamiyati mi ingeta mi e aslu bodan ali alwalen je e mawdu sual kura eru tafsil ves den je e point kimi ikrahu ge halatu ei adi mige macca algun tafsil ko dakkan e bahuri hen wahake hen namevis mi halatak ei shiruku kama buna shiruku wani kama togoton kama emme kafar qurani wani kama buna e rayoga macca balaf kama vinames mita miyati ikrahu ge halatu ge ikrahu ge se bade istitaaf ge halatu wes adi al mulji ge halatu ge miyati kom biru dakka majbur kurafkum ga wanama mi sheikh mi masalaga sheikh ge ra'yo emi mi islam dinuga huriha ilmeren ittifaq wefa ay gotatto ti no tamia khilaf e bahuri to mi ungeni daskoggen balagen gen algunmen mi wahaka midakkani hame ekani emme ra'yege macca balafen ummatuge sheikh ahmad musa jibril avure ma funna bos kurige bodati ilmeringe bastage bahuri mi masalta kuga ibn taymiya rahimahullah as-subki rahimahullah mifadeta bodet imamunne ge wahakatan ge bahuri ehem wima algon men gabol kura ra'yan hamekani fatwa hoda la fei non ecce nekkama nimma ki warabbodu magfuradu men adikoba hamekani tima qabul kura ilmiri ge bas ei haggukumga hadan hifumaki eves warabbodu gohe ei ta'assubu madhhab tabbe sufedegen asabaki ei tima qabul kurana wata tima e follow kura ilmeri ge bas ei hame ikani hak hukum ga hadda gehma kuri galgon bayan kuri go talgon men noti ikhlas terive tedu verive hak hoda masake kurun hak hoda masake kurun ati egota bala fatima bura igen vote no leve kam ga wana malgondo efada mi hak kuvveri ves no kurun mi kunnavi ekam ko ya de kolag hama qur'ana sunnatun ilmeri ge bas volta kon fan algon men bayan kurati algon men magu fureddam ba ekam ga hada algon men mi dakka wahakataka ves oluwa lagen mige terega bay mis mihun eba fatura Allah subhanahu wa ta'ala ifadu mis mihun hidayat dakka wash ade mihun hidayat nuwa kam gawana eba mihun fatih kurabani kamet kurabbash kommekas den algun me mikamuga mi dakka wahakataka ikurahuge halatu annane kaman biru dekkima kaman ekani Sheikh Ahmad Musa Jibril vidalo feti badijassagen vote dashe algun me budani nuneke ikurahuge halat hamekani ei nune ilmerin bayan kurawwa fa hurikiye ikurahu annani hamekani badijassaga nune adikoba rajyega hama mi masalaga votun loeneka fatwa difebe Sheikh Lohi Abdurrahim waragina hama khon e fatwa tanaga e fatwa ge sebe e khulasa e ekamuga dife chige khulasa eka Imam Ahmad nisbe ko Imam Ahmad vidalo wani ege uzure nonnane ekamashe ikurahuge halte nonnane kamashe hame ekani beneya bi inza marab no ta'adabu dinuman birudakka nunkamuga wanama digu muddataka jalun lon fiyawa halate gene gambidarina kurumete dane kamen nuata enage mudalla kurimati dane kamen ete geteriya nuwannane kama mi miyati ngata mi boni fatwa nuwata liefen etiga meti adi rajyega vote no shiruko kufurge magabbe singa dane kama bune namoes vote lavi ikurahuge haltuga kama buna farata ko bahugas mi algon men buna baham yatin ismeko fa evve sottaren nete ehni ikuraha ki aniya devijje nama hudwa halatik aniya devijje name ei ta'ziba digu jalu hukume fada kame medore jimne ta'zib ge mane ki adabudi aniya ko hedon ei nuwata digu jago lo hukume atuvejje name gauma nuwata darinna nuwata mudalla nurakkavias visna gauma nuwata darinna nuwata mudalla nurakkavias ikurahuge haltakag Imam Ahmad rahimahullah bayan kura fadan udane mi Imam Ahmad ge ek qawl ingeta Imam Ahmad ge mashhur qawl algono mihar bayan kola dena inshaallah Ibn Taymiyyah rahimahullah mi qawl vesama bayan kura fonna nekam Ibn Taymiyyah qawl ge macca vidalu furi basfolo algono mihar hama genes
deena mikamuga inshallah mieti ebas volaki ibn taymiya rahimahullah sual kureni الله في واه مخلوق سجد كرما بهيكتم إذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لا أفضى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحق من بيت المال මීහක මජබූර් කුරවෙනියේ ඒනේ ඉකුරාහුගේ حالත ඇස් මජබූර් කුරවෙනියේ ඒනේ එකම නුකොෆි කමුග වා නම ඒ අල්ලාහ් ෆියවාහින් ෆරාතක සජිද කුරුම මඛලුක සජිද කුරුම එක නුකොෆි කමුග වා නම ඒන ගාග තලා අනියා කො නුවත ඒන හයිජරුකෝ නුවත ඒනගේ මුදා අතුලා නුවත ඒනේ බයිතුල් මාලුන් ලිබෙන්ජෙහි රිස්කෝ කොතුගා ලිබෙන්ජෙහි එතකොළෝ ඒනේ නුදේ හිෆාට්ටා හක්කුවා එතකොළෝ නුදේ හිෆාට්ටා ونحو ذلك من الضرر نوت إنو بس إفدا قلهم كرمتي وجهكم قوانا فإنه يجوز عند أكثر العلماء එහෙනි හැම කෂවරුන් ගින ඉල්මෙරින් ගාතු කලගොන මිතන් රැක්කොල්ලා මිද ගින ඉල්මෙරින් ගාතු ගා මි حالතු ගා ඒනියන් හුද්දේ අල්ලාහ් ෆියවාහින් ෆරාතික සජිද කුරුන් ඒ ඉකුරාහුගේ حالته හැම එකනේ අනියාදේ දිගු මුද්දත ජලදුම නොමියති ඒනගේ මුදාතුල් යස්නොත ඒනේ බයිතුල් මාලොන් දෙන්ජේ රිස්කු ගතු ගා දෙව හක්කවා ඇතිකොළනු දෙහි ෆෙටියස් වෙස් ඇදෙන් විදාල්වනි ෆයිනල් ඉක්රාහ ඉන්ද අක්තරහිම් අදි ගින ඉල්මෙන් රින්ග ගාතු ගා إكراه هات يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه حرام كريفا كانت تهود ويكن ويجي أي بانغورا بومبس مجبور ويكن أي حالتوغا إنيا نوباي فرانا سدام كوران وتا إنونغتن إتجاهاتوغا يبوين هود وافدان هما الله في وهم فراتك سجدة كورم بس ميكانكن كورم تبجكم كوانما إني هتبيكم بجينا إلمرينج قولك إيه وهو المشهور عند أحمد وغيره أدي إيه إمام أحمد جاي مشهور قولك إيه أدي كليفان هم بيك فلون جاي مشهور قولك إيه إمام أحمد مي علم عنجنجه مهم سببك إم مسألة كتين هتر قول سودان إلمريك إم مسألة دليل لبي وركون إيه بس جنگوس أمبورا إيه قتة داني هم إمام أبو حنيفة رحمه الله يدالوني لا يجوز للرجل أن يفتي بكلام دون أن يعرف دليل إبس ميهك هدوك النوية تمنّك باسوه مچ فتوى دي هدون تمنّك مي دليل نيجي فإننا بشر هني هم كشان تمنّك إنسان نقول القول اليوم يدو بحب بنفان में دينو كمك أدي ما دم إبس أمبورا جنگوستان में එහෙම මේ ඉල්මු නේන්ගේ හගීගතුගා මිෆද බොඩති එම් උම්මතුගේ මස්ලහතා ගුලිෆා හුරි ඒ කංකමුගා ෆත්වා නෙරේ මිහග මච්චා හුකෝ ඕම් ජහති මාමෙන් නෝනි එච්චෙන් ඉගේ බෙන් නිකමුගා හිතමකි වරබ්බොඩ මගෆුර තුමයි කොමෙ කස්තෙමි ෆත්වාගේ ෆහකොලගා ඉබ්න් තයිමියා රහිමහුල්ලාහ් විදානි වලාකින් අලයිහි මා ذلك අන් යක්රහහු බිකල්බිහි එෆඳ හාලතුගා සේනගේ හිතුන් එකම ඉන්කාර කුරන් ජහනේ අම්මාර් බොන් යාසිරුගේ හාදිසාගේ විස්සය කලෙක් ෆානෝ එන්නනි හැම ඒගේ තෆ්සීල් වලගොඩදී හැම ගෙනස් තේන ඉන්ෂාඅල්ලාහ් හිතුන් එකම නුරුහේ හා දීමාංක රුහිගෙන් ඔය ويحرص على الامتناع منه بحسب الامكان دي حالتك එකන් කුරියස් වීහාවස් බොන්න එකම රෙකිගනවෙන් එක් ගොතේ කූඩක කුරවෙන ගොතේ බලෙන් ජෙහෙන එහෙම ඉකුරාහුගේ حالتන් අයස් වෙස් මේ ෆතුවාතකදී මිනු ෆතුවාත එසබර ඉබ්න් තයිමියා එනු වසිල් මෙරින්ගේ ඒගෙන් එම්මේ ෆසාද කුඩා නෙම්මේ ඒගෙල්ලුන් කුඩා ගොයි අමල කුරන් ජෙහෙන ඉකුරාහුගේ حالتන් ආනම වෙස් රංගල ආම උසූදුන් ضرورتك ඉකුරා හෙන්නුන් ඒ ضروري කමෙක්ක حرام كمكا كفرون وتا شرك كمن اتوجيا مي اهل السنه والجماعه كلمرين عقيده افدا حالتك شرك غامل نكره وين එකමක මිහාරු ඒ දල්ගුණ මෙන් වාහක දක්කන් ජෙහි මවුදු වෙස් නෝ මිතනුගා මිහාරු මිද වාහක දක්කනි ඉක්රාහුගේ حالතුගා මියති කුෆුරු නොත ශිරුක් අමල කුරුන් හුද්ද වෙෆේ එම් ඒ حالතුගා දෙන් අල්ගුණ මෙන් ඒ දක්කම් වෙස් ජෙහි වාහක යන තරුරාතුගා යන වාහක එකමක ඉක්රාහුගේ حالතන් අයස් වෙස් එක්කල උසූදුතන් ඒ බහුට්ටේ හැම අදිවෙස් අමල කුරවෙන් ඒගේ තෙරෙන් බොඩ මෆ්සදා නොත කුඩ මෆ්සදා හොරිකන් කම් ඉක්තියාර කුරේ එම්මේ බොඩ කම කුරුන් හුද්දෙන් වානේ එහෙම ඒ උසූදුත දෙමෙ ඔන්නානේ මීගේ වෙස් එහෙම මී ඒ මස් ශරුයි උසූල්තන් හැමත මස්සුනි කොල්ලා ඔලොම් බොලොම් කොල්ලාගෙන වානේ එම්මසලානේ මස්සලේ එයා ඔලොම් බොලොම් කොල්ලාගෙන වානේ mi en hadisa alguna badadama Ammar bun Yasir ga hadisa badadif kam ga wanama Makka ga mushriku ekaleek fana aniya ko bir dakkagen ekaleek fano Rasul sallallahu alaihi wasallam ga abur fula garagane ekaleek fana kudamis bas mune una de mihunge e ilahun tak batil ilahun tak sana kiya nuwata taarif ko bas vidalno ekama birun avah
වඩාගෙන නොනි මිහුන් කිබා සලාම වීම වඩාගෙන රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අරිහුගා එවාක දෙන්නවීම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම විදාලෝනේ අම්මාර වයින් ආදු ෆඋද් එමිහුන් දෙම්බෙස් එගොත කන්ත කොෆිකම ගවානම එගොත හම කන්ත කුරම් වාෂේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ෆුරසාර ක දෙමිහුන්ගේ බාතිල් ඉලාහුන් තක තාරීෆ් ko වාහක දෙකුන්ගේ ශිරුක එව්වෙ ශක්කෙන්නේ එය කුයි එහෙනමස් එකම එකලෙක් ෆාන බෙහෙගතුන් කුර්ආන් ගායබ්ස් පාවාලවනි من كفر بالله كافر وميها أي إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان එමිහෙක් මජබූර් ව ඉක්රාහුගේ حالت කුරිමති වේ එකම හික් එකම ඉස්ලාම් දීන අල්ලාහ ඊමාන් වේ අල්ලාහගේ රසූල් අල්ලාහගේ රසූල් රුහි කබූල් වේ ඔවේ ඒකම නුරුහේ හාලෝ එන ඒ අරන් ගන්නන් ජහුන කංකම නුරුහේ හාලෝ ඒ කුරිමති මිහා මෙනුවිය එන කාෆරෙන් නොවානේ කාෆරුමි එන රුහිකෙන් ඒකන් කුරා මිහා එහෙවීම මිතනු ගමියති රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකන් එගොත කුරම හුද්ද දෙව්වාෆා අනිය ආකෝ මජ දෙන් හැම එකනේ බඩි ජස්සාගෙන එබුණා තංකොල ඒ මිතනු ගස් මියති කණ්ඩේලිගෙන් ගතව කොල්ලානකම වෙස් නොත මරාදානකම ස්නේංගේ එකමක බිරු දෙක්කීම මස්ස දෙන්නේ මි මස්සලා ගල්ගොන වද දෙන ගන්න ජෙහෙකමෙන් එබේ අසීමාය රුඛසාය එයි කුරිග බයන් කුරි ගොත කුරිග බයන් කුරි ගොත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකලෙෆන අසාබේ කල්නාකි ශියබ අබි තාලිබ් ගතිබි අතේ ඒ ගෙතරෙන් බයිබේ ඒ කලොන් අනියාවරිකම් බොඩොම් ගසබොන් හබුෂ් කරේ හිජර කුරවි හාදිසා මිකංකම බදායිෆ් කම ගවානම මෙහර අල්ගොන් මිෆද කංකන් දෙකේ වාහක දෙකේ ඒ බහුරි ශරුයි හම අත උසුල්ත අසීමා මිකේනි කහද කුෆරුගේ කමකම් මජබූර් කො අමරු කුරියස් වෙස් එන حق وقتك ثابت هرون حديث فلتك بيان في بهوري رسول صلى الله عليه وسلم زمانه سه صحابين اشركوا كريم تيبامهم كتر نوني هي تيبامهم අවසර වදනි හේ ජතියබාමෙන් කුරී ගායේ මිස් මිහුන් මිහුන් ඊමාමුගේ සබොන් දිරිති බදෙෆලේගේ මිහුන් කීහා දෙමුනේ මිහුන් දෙෆලිය ෆලා දෙමුනේ දිරිති තිබ්බා එහෙම මේ ෆද حالතුක අදි අම්මාර් බන් යාසිර් රදියල්ලාහු අන්හුගේ මම්මා ෆලබදම සුමයියා ඉස්ලාම් දීනගේ ෆුරතම ශහීද් එකමනා ඒ අනියාත ලිබුන ඉරුස් කෙතර වඩාගෙන ශහීද් වේ වඩාගෙන තියේ ඒගෙනෙක් කොහෙගේ අසීමාගේ හිෆුන් එහෙන්නම සුද්ධ حالතු වේ බාදේ අම්මාර් බන් යාසිර්ගේ හාදිසන් යති ෆෙන්නන් එකලේ ෆාන විතාලු දෙම්වෙසෙන් කොෆියමු ඒ රුඛසෝගේ හිෆුන් එහෙම අසීමාගේ හිෆුන් ඒ එමිහක ඒ ගොතුක සාබිත වෙන්නා එම්මේ මතිවේරි රංගලොගොයි ඒන නෆ්සගේ එකනි ඒගේ ගෙල්ලොන් එහෙන් කුරුමෙති ඔයකම ගවානම ඒකමකෝ රුඛසෝගේ හිෆුන් අල්ගොන නැන්කාරෙන් නුකුර වේනේ දදීල්ත මිහිරි ඒ අසීමාගේ හිෆුන් මොළොයිතුරු ගොයකම ගේ حالتක වෙගෙන අද කියේ එල්මෙරින් බයන් කුරවා ෆෙහෙරි ඉබ්නු තයිමියා ඉබ්නු කයිම් රහිමහුල්ලාහ වද බේ ඒ ෆලොම්ස් ඒගේ සබුන් ඉස්ලාම් දීන කොල්දොන් බොඩවාකම ගවානම ඒ රුඛසා නමත මුස්ලිම් මච්ච බොඩු ගෙල්ලම එකම ගවානම ඒ රුඛසෝගේ හිෆුන් ඒ අවදාවෙගෙන් වේ මිකහද ශරුයි උසූල් තහමතන් නේගි තිබේ මිකහද බොඩති මසල් තකුගා අල්ගොන් මෙන් එකක අනෙකක ඉල්මු එවර නේගි තිබේ ජදල් කුර්මකි හගීගතක වර බොඩු ගෝහෙ අල්ගොන් දෙම් බදාදම මියා ගොලොන් හොරි කමෙක් මුහම්මද් බන් මස්ලමා රදියල්ලාහු අන්හු කලෙක් ෆානෝ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දන්නවනි මදීනා ගවණු කාබ් බන් ලෂ්රෆ් මර ගතුල කුරම එකමගේ හුද්දේ එදි වඩාගෙන දන්නවනි ඉමාම් සුබකි රහිමහුල්ලාහ මිමාක බයන් කරවා මෙනි දේ හාදිසා මිත බයන් කරවා ෆෙබවේ ඒගතරන් සලාහුද්දීන් අල්-අය්යූබිගේ හාදිසා වෙසති එයා එකීගා කාබ් බන් අෂ්රෆ් මරාදුම මුහම්මද් බන් මස්ලමා රදියල්ලාහු අන්හුගේ හාදිසා බයන් කරවා ෆෙබවේ ඒගොත ෆුරතමල්ගොන් මි අලියන් වාදනි මුහම්මද් බන් මස්ලමා රදියල්ලාහු අන්හු වඩාගෙන විදාලුනි හුද්ද දෙවවාෂේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දන්නවනි කලෙක් ෆාන එදි වඩාගෙනම හිජේ කාබ් බන් අෂ්රෆ් ගතුලුම කාබුන් ගතුල් කුරම මයිකල් ෆාන විධාන ආදේ දෙමිදාන හුද්ද දෙවවාෂේ තිමන්නයන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අබරු ෆොලන් අරාගෙන එච්ච බොනුම ඒනිය කෑරම ගොත ඒ යහූදීන්ගේ බොඩෙන් ඒන මදීනා ගූරේ ෆිතුනා ෆසාදා උෆද්දමුන් දිය මීහෙන් ඒනේකි එහෙම් වේ ඒනගේ කිබන් සලාම වමට්ටක එකන් කුරවම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සෙදි වඩාග වී අද එකම මුහම්මද් බන් මස්ලම එදි වඩාග තීම හුද්ද දෙවවනේ එකම හුද්ද දෙවවනේ ඉමාම් සුබකි රහිමහුල්ලාහ කම් බයන් කරා මනේ අදි අවුනුල් මවබූදුක ඉබ්නුල් මුනීර් රහිමහුල්ලාහ මිවනේ මිකම් අර තෆ්සීල් ක බයන් කොද්දන් විදාලනේ මි මසලාගා අන්න නයිලා මින් අරතිහි මින් අන්න නයිලා මින් අරතිහි කුෆ්රුන් වලා යුබාහු ඉල්ලා බික්රාහ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අබුරු ෆුලන් අරාගතුමකි කුෆ්ර ඒ
ekan hudde nuwane ikrahuge halatuka menuwi ikrahu ko majbur wejja halatuka menuwi ene birudakka majbur wejja halatuka menuwi liman qalbuhu mutmainnun bil iman ekam hitterega furihamen iman kan sabitu ove den vidalwani wa ainal ikrahu huna koba hijja mitanuge ikrahaki muhammad bin maslama yage kota bunumuge biren nudakke marada ka badiya nujasse wa ajaba ijaba de vidalu bayan kurawani bianna ka'ban kana yuharridu ala qatl al muslimin ka'ab bin al ashrafaki muslimun qatlu kuruma hibbaru de mihike wa kana fi qatlihi khalasuhum fa kana akraha an-nas ala an-nutq bi hadha al-kalam bi ta'ridihi ijahum lil qatl emima mitami bayan kurani ege sababun ena egotage hibbaru de kan takurima de hembe riwayat ke bohre muslimu an mu'min an hin kamalunna ves nispekko gena lembat takaiti hada huturu echi gowa hadati shahwatu ge echi gowa hadati fada be riwayat ves ebahuri em ekamuge sababun ena sida biren dakkanuta muslima kumaraka ena nate ekamuge ena marado mattaka adik muhammad bin maslama radhiyallahu anhu ves egotakanne badi jassa kandi jassa fe name senege nuba salama mattaka ifadan kan kuruma hudden edi wadagatin rasul sallallahu alaihi wasallam hudda devva adi ka'bun al ashraf gatu kuregen dani ehwima mi dalil tak mi gahuri adi hama ekiga mi imam subki rahimahullah bayan kurabba fa mi wani Salahuddin Ayyubi hangurama takuga muslimun na nasora na hangurama kurumun diru mihon fatah kurumattaka diumattaka muslimun na nuwadevi hisaba kare nuwe vigen an amal kure vigen kafarunge mihunge aluwerin hedun la mihunge sida alukamuge beenum Quran mihunge dini hedunuma ki kufra ilmerin bayan kurabane de kufruge bas dudun beeru kurma ki kufru wani kamike vidalo fmeni mitanuge ikorahuge halaten neti kankan hudde nuane kommeke sefa vidalo wani egotun muslimunge tereng me debe kalako nasorange hedun levevie adi emihun etiba killata kadimala den edune emihunge rahibun naluverin navegen ehena mesem hittoka iman kame wani ade emihun nasoran debe kalunnan hamaladi nota kanta kofanati aluweringe emihun aluwerin kamuga dakkagen egotaga emihun kantatta ves kuriye ade emihun kurmatiga kufruge kalima kiyam ves emihun ebe kalun najehune amil etan hodo nasru hodo mattaka wandan diu mattaka ekan kurumattaka mikan bayan kurwa de yaki muhammad bin maslama ge hadisas bayan kurwa menema mifada mi adi bay dalil tag adi minum ves itur dalil tag ebahuri mi gankam ga ehmema najashi ge hadisa badal afkam ga wanama najashi Allah ge shariata hukum nukureve kama ibn taymiya bayan kurwa ibn taymiya ge mi fatwa bayan ko dini malgono mi kiya dini ma bay mihun ibn taymiya ki to gota kafarunwa kafarik ga hukum jahafe bahur ballava social media internet chi belias ve sehingam takke samami hen hori bay fatwa tabayan korima ibn taymiya ki kafar ekama mune fe premi rajye ge sebeti be gota puna mi hanol men nadima fe bahore ege aluno mita hissa kola denan ibn qayyim ge fatwa ka adi hamaya ki ga ibn taymiya najashiya behe gotum bayan kori masala miyadi tafat masala ikrahu ge masala vredi tafat masala mihar miyannani allah ge shariye tanfid nukureve halatu ge tamkinu netiken istata no taqwa netiken nukureve nyam kafar wani to nuwani to ves ege tafsil tamhiri mi mawdu pure adi fula tan ehem mawdu ge algon mihar buna hingashe kufru wani kum kufru ge halatu ge ves mi halatan am algon menna ami itanuga tibum majbur we famiyati algumna jihad ko gen itanuga islami sharia tanfid ko me to khotun tan atade mehinga baru kanda nete adi ekan kuren net ken hijuro esko gen tanaka islami sharia tanfid kure tanaka deve kanete den mitanuga tibum majbur be majbur wa kam ga wana algun mennan ebeche algon macca hori gellunta nubata kuda kuruwan majbur be majbur wani ikrah ga haltandani hama ekani badijassa ekan jennu ege kommes mimerge tafsil algon mitanuga mi deveto badani inshallah ibn al-qayyim rahimahullah vidalwani ilamul muwaqqin hama kuri galgon bayan kori femme misna mi fotu ge nam bes
Allahu rabbu wanta veri ilahu alam take veri ilahu rabbuge hadratun faratun soykura mihun anga ingu i'lamul muwaqqi'in ar rabbil alamin mi fatuga namaki mi kahla usul ta bayan fawa fote kommekas vidanwani wa ta'khirul hadd li'aridin amrun waradat bihi ash-shari'ah hadduta tanfidnuko faskurumaki islami shariatuga waridu fawa kamike islam sabitu kamike dinuga bayan fa kamike kama yuakhkharu anil hamili wal murdi wa an waqtil harri wal bardi wal marad egoton hadut tanfid nukure bandu modu anhena ma bandu anhena adi gatun de anhena nuata ma gada hunuga nuata ma gada finiga adi bajjeg me mihge sabu masai hadde tanfid ko fikam go wana me hadda vore bodu adabege ene libidana kamattaka ma bandu anhena ja bandu gonna dariful maru edana gatun de anhena vejje dariful ekkelun wane adi ma gada hunuga vejje amese haddege sabu ene libenje hadda vore bodu adabe nuata ma gada finiga sabu nuata bajjeg sabu masmi fiqhu fafatu gen men bayan ko rabba fe bohri minga tafsil ta mi wara khulasa ko mi wani et dalil ta ka gel mer mikam bayan ko rabba fane فهذا تأخير لمصلحة المحدود ابن القيم دالوني مي كنكموغا حد قائم نوكو فاسكوروني اي حد تنفيذ كورويك ميهاගේ مصلحة بلافي فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى යදි ඒවර මා අවුලාවකෙන් වේ ඉස්ලාම් දීන මස්ලහත් එකම ගොවෙච්ච එකම ගවානම ඒ හදුත තන්ෆීද නුකුරු එහෙම වේ මීගේ දලීල්ත කුරි ගණන බයන් කුරි ෆදාන් ඉල්මෙරින් එහෙරි බයන් කුරබා ෆරක් ගීන දලීල් තක හාදිසා තක කීක බයන් කුරබා ඒගොත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හංගුරාමගේ හදාන් මාදාන නිස්බ කුර වදේස් කුරබනි لا تقطع الأيدي في الغزو أو كما قال عليه الصلاة والسلام أي نكندين يه هنغرامة تريجة هنغرامة حالتوجه هنغرامة حالتوجه أي حالتوجه مسلمين كبهوري هم صحابين كزمانو كسينغافا إفدا بين ها دسات غنيمة مدلهم وكان كريمة هيجر كفن وتباند إفادة بي اسمه هنا بانغورا بي كنتا بي كلونا بيما باند إفا هيجر كفن باتي بافا حدو إيكم كوي حدو نجسا إيجا علمرين بيدا على واني إيجا سبب كموجا أي أكاندا دي ممر كافرون نادي كل هنغورام كورن هوري مسلم غاتك جلدوني مسلمون نيكمتيكا adi nunna meena ekamuga ruliga gos kafan naguli muslimunga lashkaruga idruta ha mako muslimunna bodu geldume kurmeti vedane adi anik kolum vesel merenge bayhan kurapani efada halatikka muslimunna nikometikame libeni manzaru feni fes kafaruna hivvare libeni efada bawar sababta ebahuri hem ibn taymiyas islami shariat tanfid kurma vehe goton bayan kuraba afani wa iqamatil hudud la tatimmu illa bil quwwati wal imara islami deenuge hadduta tanfid nukurevene furihama bara verikan libige noni tamkinu la adi istata'nu tege bara kuladana kan libige menu ege tafsil tabes hadi hama ehri majmu'ul fatawa enum ves kale fanuge feffatu go bayan kuraba fadi enum bodati ilmerin ves e masala takka wahga dakwa mehri hama ekani verikan libe irage ekam nukurevene kan ai kuwwa no te istata'ge murada ki ko bakan ekam kurime ege macca tartibu egen anna eta fasada take duruve kula furihama baro e demehittum ge ovegin ka මේ වගුතු ගන්න ඕනේ ඒකේ තෆ්සීල එකී අලි අලවා නුදෙවෙන එහෙනම් මේ සල්ගොන බදාන ඉරාද කර පියාම ඉන්ෂාඅල්ලාහ් එහෙන් ඉෆද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඒකේ තෆ්සීල අලි අලවා දෙවිතෝ දාල්ගොන බදාන නජාෂිය බෙහෙ ගොතොන් නජාෂිය ඒ හබුෂ් කරේ මුස්ලිම් හිජ්ර කුරි තනෙන් එතන නජාෂිය හොරි නසෝරය ගොතුක ඉස්ලාම් වඩා ගන්නවා ඒකම අල්ලාහ්ගේ ශරීය ෆුර්හෙම තන්ෆීද් නුකරේ ඒකන් ඉබ්න් තයිමියා රහිමහුල්ලාහ් මජ්මුල් ෆතාවා ගමනි බයන් කරබ්බාෆා mi eki ekale fanuga majmuul fatawaage nawaram nonna mujallatuka ves e bahuri adi enun ehen en bay hama hisabatuku ges fefatu ges bayan kuraba fe bahuri egotum idan wani ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن قطعي كنديلين صاف كونجتي من نجا أشياء قرآن جوا حكم نكره الله سبحانه وتعالى ekam Allah ge nabiyya madina ge farul kurabba fawani ma ahlu kitabin atubechena me mihna Allah ge hukum kurashe farika mih ko bone fane najashi islam viya se kahum gati be nasara ne ekam ko me raddum yati ahlu kitabin es Allah ge hukum kurashe
الله أمر كربي دين إيه فهو أما إيه فهم من بدالواني والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن نجاشي كل دانك من ولبنا نكربونه قرآن جوا حكمه فإن قومه لا يقرونه على ذلك كلفان قوم ميهم كمان إبس نوي إقرار نوية أديك يفدم بيان قرآن وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك مسلم تتار مسلم بغداد مسلم رت علوة كفة ميهم الياسك يا حكم قانون هداغن كوري حالتك بيان قرآني tanuga muslimihunge meduga hukum kuram muslimunge tere mihun ves muslimunna tatarun meduga hukum kurma gazi yakanwata veriyaka imamaka iskurave emihun beinum ve allahge deenuga wa'dud verikan hukum kuran henna mes emihun ekam nukurave bal hunaka man yamna'uhu dhalika ekam manako kuriya nudem ves bayaktibe dem vidani wala yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ves nafsaka nufle warga taklif nujassabe den efahu vidani fan najashi wa amsaluhu su'adaun fil janna najashi ay fada haluga wa mismi hun emin Allah ge shariye ki tanfidu nukuruna sebunane emi hun wani bajevren gotuge jannatuga soruge ka wa in kanu lam yaltasimu min shara'i al-islam ebe kalonna emi hunna islam deenuga shariyata furihameyan amalu nukurunas ma la yaqtirun ala iltizam hekamuga kula dana kanodi be kanka bal kanu yahkumuna bil ahkam allati yumkinuhum al hukm biha ene kamaka ebe kalon hukum kurevi be kalonna kurumuge kula dana kan libifawa hukum take ehme mi halatagadi balafiyam islami shariya gemi tanfid nukurevi haddutta tanfid nukurevi anna komme beriya ku kafar nus kureven mi hem masale algon kurege bayan kure mi ge tafsir algon ma fahun ali al wadana mi fada ita basful taken hutta mi nengetti kaman hada timamin na hame kane qabul kura ra'yaga macca fatwa de ilmeringe basta naga ge no basta puna ilmerin na hajuja ha joko jaha i magfurda mi hukum ga bonumaki hagigatuga warad derakamen hitam hurikam algon hama huri algon nafsa shadi tiya lobita akhon akhton nestanna dangoti ilmu ngene she das kurashe mi wara bodu kandike mi ga iten iccen ebe hutte algon menna guda kude eccen gone mai muli din kaman hadagen adi nunimma she tima faharika qabul kura kurmaki ei rangalu rayo nota goikkamu ganuwe ve singa daneye saaf mi khain hunna masal taku algon men rangala hoda dirasa ko badan ebe je Sheikh Ahmad Musa Jibril algon sama ebbasam arangala tawhid ke wahkata bayan kutem genda befle kam sheikh ge huriha ecce ei sahawa kanwes je rangalu wa ecchekam ganwes singe dane egotum eheri ilmerin bayan kurafafa imam malik rahimahullah ge mashhur qawl etagi adi imam malik ekani qawl no sahabi be kalon ki ban wese bhore qawl tan naqulu awefa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadha al-qabr komme bihi ke bahaki wes qabul kurefa di raddu kurene bahi rasul sallallahu alaihi wasallam ge bas fulfiya rasul sallallahu alaihi wasallam bas fulfiya wa ehmima haqqu hoda alguna masake kurun ati hoda belum ati mi fahab alguna badadama Sheikh Muhammad bin Salih al-Munajjid kalifan website islam kiwega mi masala ge fatwa ta ke bahuri de wafa wahagata ke bahuri dakwafa sheikh ki khas ko Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ge fatwa ta kadi mi fahu ge wes bodete emme bodete ilmeren ge fatwa ta ka ruju wefa dirasa war furihama dirasa kurabba fe masal taka waga dakka funnani sheikh ka fatwa ta bala mi ke kam war rangalan gen dane egoton sheikh ka website ga mi ati es eta fatwa ta hore algonda f fatwa metanu hama naga dane ingeto mi fatwa number ki delakka adihas fasate ek sawvis delakka adihas 280,524 mi fatwa baladan ve mi fatwa miyati Australia ga ejinsun gulun hingon feneto nu feneto negi referendum vote ekka vote luma behegotun sual kurabima sheikh me sual website hushailum sheikh devwa fe jawab sheikh adi sheikh team miyati masal dirasa kurabwa bayan kurabwa vidaloni mi ijtihadi masale ke mi fada kankamuga hemi mikamuga vote ga baverwa mi hon kufur jaha mi hunga macce hukume khande nelene adi kiyen heje ekan kura mi hun ekan kurani in munkara mana kurumuge gotun nege sambabtes bayan kurabba fe bahori anna hada min inkar al munkar wa i'lan al bara'ati minhu hama gasharu mi
munkara inkar ko ekam bariya wakan yulan kuno gotun kura kamege mifada devana kamaka bayan kuna mifada qanun hadaf kamaka wana bodu bala musibat kurmati wane ehni it kufuru ituru wegenne hatta dani ege asar muslimun nes qurane emihige dariye hemmi hak wes efada kame koffi kamaka wana me efada qanun atuje kamaka wana ene ekame mananu kurwene qanun ga kandala fotima ehmima ekama dekola nuneke buna mihun votula mihun efada kame inkare e kurani dekol echen aya nudeshe masake kurani evve salike efada kan kamuga votone gon huntawane tonunta men dekinni nune ehmima adi e votu lumaki enekama ruhekama timwana nuktaken fa kunane Allahge hukum no hukumaka ruhekama istalil kodde kame nune ei ehna se wagutuge halatuge ekam munkara etan golen jehi fotima ege dashune hefada mihiga mecca kufruge hukum jaha kan nukurwene kama mifada hama ita bod til merinde mihiri minum ves fatwat debba fe bohori nas mi wagutuge goton digui meki galgonda itura ege tafsilaka dakan netin ehmei mi masala galgondo fahakollam beenum ve nuktaki algondo akhonna be samada dannawa dangoti mi masala rajega halatu itura tafsil ko liefa alon suwal kurabashe adi komme gotaka jawab din kam gavi names algon bayan kuri algon mi kam qabul kura yo mi gotan bayan kura neki begen kan mitanuga tibo majbur wefa wairo mitanuga ituro algon men du kollan vito mitanuga alweti kam dan an kafaru mushrikun ge amcha algon mitanuga di jinson kolon hingwa kan kan hudda wegen dan du kollan vito algon men ihuma ve kam furagasti gen tibje kam gawanama ehma vot luma kiyedi miha go aga ruhundinu men non ei ehna mes kuri ga hama bayan kuri fadan ei ena me duwer ko mifada kan kan huttu vidane kamuge yaqeen kan oti manote ekama bedeveti khande elige miharu fennan oi nuba kame algon terega khande elige sabitu wan huri kan kame huttomuge magaka vedaneti egotun kura kame sharri hamataka usultaga terega etageta kame hiri dalilutaka mehiri e kommes memore algon bayan ko dene hema mi memwarun mi masala kommes memoraka safane kama umid kuran dua ke Allah subhanahu wa taala alno men emnes haqqo kotuka dakkawa e tabamuge tawfiq debon adi batil kotuka dakkawa e batilun durhelumuge tawfiq debon اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته